ore morena modimo wa tafita tatau ore thapelo ya gago ke ikwile megoko ya gago ke ibone ke tla go fodisa wa tlo rotogela ngwakong wa morena ka tšatši la boraro bophelo bja gago ke tlo bo eketša ka nywaga e 15 le gona ke tlo go namolela seatleng sa kgoši ya Asiria ka namolela le motho wo ka baka laka le ka baka la Dafita mothanka wa. Amen. Modimo papa kgoši ya boloka wena motsebi wa dipelo tša batho morena re fa pele ga gago kgoši le mothanka wa gago fu pele ga rena morena lengwalo ke le badilwe kgoši ya boloka modimo wa ka a ko lefe mothanka wa gago modimo wa ka re kwa wena o boledišana le rena ka yena kgoši modimo wa ka tolofatša dipelo ka moka tše ditlokwa ke leleka moya o mobe wa satane wa go kwela thoko kgoši modimo wa ka o morena wa marena o kgoši ya dikgoši o moetapele wa baetapele o mo ba gona mokgwetša le gona morena re go leboga kgoši ya boloka ka lebitso le le botse le le maatla la Kriste Jesu. Amen. Bana ba modimo re tia matšatši. Amen. 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 Hallelujah. Ba ke ba ka morena. Amen. Amen. Re a leboga. Amen. Glory. Dafita o bolela mantswe re tibile ka thaba e ke ba ra re ntlong ya morena. Amen. Ka re mantswe a ka dula ka mara dipelo tsa rene ene re bolela ka hara ya morena bana ba modimo re bolela ka re kopane mo wena tse ntlo ya morena. Amen. Amen. Tshwantse o phile ka nako tsotlhe o bona morena o ona ka mo wena. Amen. Ba ke re ya tseba gore Sathane o no fa batho taba ya rena modimo go kerekeng. Kereke ngwana modimo re no kopana re fa malapeng ka go fapafapana then ra tla ba kereke ya modimo. Amen. Le yona re qualify wa bitso wa kereke ya modimo e le gore re buile pitso. Because the church is the call out. Amen. Amen. Bana ba modimo re badile lengwalo ka mona 2 King chapter 20 verse 1 to 6. Le bolela ka kgoši e ne e lwala. So motlhanka modimo ke kry-ile amblessa bana ba modimo a preacher message wa gore modimo ga bitse motho a mo isa lekgomošing a mo bone. God does not call a man to a judgment without first warning. Motlhanka modimo a bolela bana ba modimo a re Ezekiel mola a o representa lefatshe. Re ka no tseya ka motswadi ka mo lapeng a ka se phaniše ngwana šeng ka mone pele. Motlhanka modimo o profita ba ba modimo re leboa modimo ka yena because ka fa o lela mona le mauletse mo re lebele dilo tsa natural le type dilo tsa spiritual. Anke re no fa example lo ka ba ba shumang go mere go ba tseba ore e ona le phoso o e dirile ba tlo bitsa ba tlo bolela le wena ba o bone. Amen. Wa ira gape la o bedi me ba bolele le wena and then tlhomwe ba o sainise somewhere. Then yo wa ka ira la boraro bona o padi. So auna punishment go ga prayer before a warning. So le modimo ba ba modimo auna a punishment e aga ifani le fast shi aluwoni. And le motho as an individual I want a punishment e modimo aga ifani motho shi amuwoni. And re ka lebelela o ya ka mabaka mo church ages modimo ne a bona phutho e nngwe le nngwe ka sena tshwantsa e bone ka sona. But no a re lebelele mo na go rena re phela mo yona re phela mo na go ngela o deshi. Modimo na le something se a bona phutho ka sona because modimo ba ba o tletse ka mohao. Ke ka le baka le aka sotsi a o isa judgment before a wona aka se go a dirile selo se le living se se a se dirang modimo wa tla yena ka selo. A fihle a ka no tsia as an individual a re ngwana ka o ya o bona ka sele se a sa loka. And then o tlo away mo wena wa moela kgotsa a ke re modimo o re file a free moral agents. O tswa mo wena wa dumela o laewa ke modimo kgotsa o nya go laola ke nama na. Because motlhanka modimo a bolela bana ba modimo re a tseba re le fasile le na le two forces. The power of God and the power of Satan. Amen. And re tsebo re modimo se a creatileng bana ba modimo o se creatile moka. So Satan is not a creator, it's just a person. And then motlhanka modimo ya bolela a re ho ya ka re wena o utlwa ka tsela e feng bjane e o le ngwana modimo nya go phela bophelo bo bo sa feleng. A ke re motho bana ba modimo o na le motho ka montle o na le motho ka montle. So re tshwantse re tsebe re modimo a re wona
gospel ya modimo ba tlhaka ba modimo ba e rera o na le message o mongwe a ke tsore go tlhaka ba modimo ba o tshirisa le ba bua le wona go Limpopo o rera fasta mako a bolela mantsare gospel e rera a e lokisi nama e lokisa motho amen mara nama e ilisa na le moya wa modimo so mara yo le motho o rote o kgona o tlhaloganya taba ya modimo o tshwate gore wena self o tse gore e re bolela ka le naba ba modimo re bolele ka Satan wa ka tsena mo ra lebelele phepho le mo tsena ka mo re Satan ya shu the greatest enemy o ya le ka le bula modimo is me you yourself wena o linabala ha o na self ke linabala because mafelo gore se khona tlhaloganya modimo re tshwantse re phe mara ba ba modimo le phila mo nako ke modimo ha rometse mo profita wa nako ya rena le mo la mana ya chapter 4 la motlhasela le mamolo le ka bala ka buja wa amotlhasela gore o tlile gore a tlo wona kereke because modimo a ka se tsi kereke a ilasela dihelengshi a ibone amen ke ka le baka le modimo se a se nagane a fitile go mathomong le nako re tla go mona wa se dira go bile le nako ya Noa mara no ke nako ya ka le wena ka nako ya Noa ne a rera message wa nako ya hae a romile ke modimo re a wone setšhaba re o tsi gore na ke le modimo ke tlo phanisha dipasi le ka mefifo ene ba botso aba khawane le se batho ba ignora no ka re bona ne ba tsamaya le mabaka e no wa bulela ditori so mara le ya le tatile la le kitla batho mo go la khero ya mabari ya no ka nne dina bulela so le rena ba modimo rometse mo profita wa nako ene motlhaka modimo a bolela gore modimo o lokile le merutletse ka mohago ene se ke se modimo ka stwe a se dirile e bine se le tsa go anotsia motho mo isa judgmenting people a mo fa e bone ka le le la modimo le rera ba modimo a le wone motho wa ka montle le wona motho wa ka mara because motho wa ka montle go bisana le motho wa ka gare Sathane motlhaka modimo a bolela o tlisa o draw go go ntsha batho o dumela mo lentseng la modimo ba lebelle too much dilo tsa lefase ke ka lebaka le nako nngwe ke na no fela ke ipotsisa re motlhaka modimo ka mfa o bolela ka teng mo dibukeng tse dingwe ke bala are a true Christian gore o ba le Bible and then o ratele ke sa tse go ra khona o bala because nako mo dilo tse dingwe ngwana modimo o tlhokere preacher ra ke di butso wena khawana le sele go di kry go bala Bible and then nako go bala le discourse mo tsa go sona le dilo tse dingwe tse motlhaka modimo a di wona a preacher message wa total separation mare o ka lebelo na ba batho ba mona go re phela mo yona ba stakile ka re phulusitswe because re amotse message wa motlhimo wa mare o wa lebelela batho ba sa amana le dilo tse dintse ka modimo le di wona mo khawana le tsona so ene ke ntho e nngwe e batho ba modimo a ka re thusa a tshoma le bone ra tlela ka revelation re tlo bona re message go batho ba modimo a se selo se o ka se ya go ba pala ka sona wa tshwantsha le the so called societies ba tlo go di society batho ba ira mo ka joina di society tse three ali one ali bile to investela nama ene ke tshwe mo go mara motlhaka modimo a Africa message ba ba dilo tse wa di bona sorry he re nyaka go gaina bophelo bo bo sa fele tshwantse re khawane le tso right because una le motlhaka modimo a bolela a Holy Spirit se ilwana le sona ba ba ilwana ilisana le ignorance ene ke rata he a bolela re ilisana le metrics family after families because what wona ore a ke Bible ke di mo re ba le mona ezekele le ngolo ile mo yena a laile ba ha ba itse le wena ba ba modimo re kopana le this message re ka ba re ile phose mo khodi ara botsa wa isore ne wa na be a no ke phulusi ke rapela modimo ya lam a ke sa dira dilo 1 2 3 so that's how bona na go ba fela ba o ama mo dilong tsela ene lo ka ba o ama mo dilong tsela o ka ya ka bala mi message ya ka motlhaka modimo prophet so kra wa rapela but in a compromise way mare o lo ka fihla mo modimo ka o tlolela ngwana modimo jo kgona bona go rapela modimo ka compromise a tshwantse o tle o fela ya no Bible mo ya bolela re o re ba ile ka ena khoshi dire a sete order ka motlong ya hae ya no re mo kereke mona ba no ya message mo re lukileng church order ka botlalo go re ya lore o ka se le motho a ka bang a tlile ka mo pila a ruta ka church order mara o tswana modimo wa bala dibuka tsa mo profeta o tlo bona mo o bolelang ka church order yona church order e la ba no dim as long as re sa khono fenya ignorance re tla mo ignore re se a tshini mona modimo a le busy a tsela pele a re tsetsa di woni ya no modimo motlhaka modimo wa bolela mo a re modimo
before I do some judgment thing, say as if you run but the what I want no ka mo rapid ya motho mo as an individual. And then who so mo wena go tsia opportunity e feel. And then modimo aka se utsi ngwana modimo a o latela di hele a won. That say as if you run modimo o tlisa lentsi la hae gore e be lona le lo because yena modimo ka se fele ke yena yo a fa mo boni. And Bible yiri modimo o berekile mo lefaseng a dirisa batho le nako re phela mona o berekisa batho. So modimo o berekisa deacons for the preachers ba ka mo pele ba preacher message wa modimo ba ba modimo a re khawanang le se. And then when I was born se se botse. That is why Bible yiri dilo tsotlhe di bona la di le botse mo pele a ba matha modimo a tsotlhe se di lokileng. So motlhanga modimo mo messaging ya hae ke immediately I preach I kabala message wa a guide kabala rabala le bona message o tshwere mo wa the greatest battle ever fought le go wisdom versus faith. Ke bona abantu ba modimo o khala hore re le bana ba modimo re tshwatse re khawane too much le dilo tsa lefase because it's a warning ya mathomo a re fang yona and mara ke ile dilo tse tsa lefase e re ka lebella kwa re ka nako ya nngwa dilo tse ne di rala batho ne ba iketlile ba itshina ka matshino a lefase ba lebeletse ka bogolo ba modimo ka mo profita a bolela ba ba modimo ke re a tsaba ba tlhang ba modimo nako ba fela ba re drawela dilo o re bona ba re hona le re phela re na dimension 7 and then re a tsaba re dimension number 4 ke ya science and then modimo ona ka mona ba re khalanga mo phela mona wa khala ka disease ya khawa na dilo tsa tsona are a no le tsaba le cellphone ba mo le tsona mara le be le se ka tsile ya madi ba ba modimo na ga no a ke ha le mwana modimo a ka yema if ke nne ke mwana modimo to ya maka keno e wa no TV na ka ireka ka mo lapeng la ka inya go utlwela me message ya mo profita ke bone le di video tsa batlhanga ba modimo if o iberekisa ka tsela o iberekisa ka tsela ya mali mara as long as ura sana dilo tse dingwe tsa lefase tse modimo a re khawana le tsona a o fa e bone wena o hana o khawana le tsona o tsibro mafelelo ngwana modimo nama e o ka investela ka dilo tsa lefase ka moka mara o tsibro motho ka mo hare o ba di heleng ka tsatsi la mafelelo so modimo e a tsisa le tsela hae ba wa re wona re tsibro re ro gaina bya bophelo bo busa feli re bo gaina ka hare ba ba modimo sa mathomo re tshwantse re ikwe re bolaya nama e re ka bolaya nama e ba ba modimo re tsibro di tumo re ka se tlhole re be le tsona because last ba ba modimo ke mo ya dilo tse re tshwantse re o ipuise re le yona go tshikono o ifeng a ke re le tsela modimo le re le ba nama and re sipila ka nama mara tlhawana ya rena a se ya nama ke ya mo semoyeng so motlhaka modimo wa bolela ba ba modimo ore modimo o lokile ka tsela e nngwe makatsa lefase a ka se le fedisi moka shiki a le file warning and then le no le kereke modimo wa irata because o irumela ba profeta re ba tlo ifa e warning ka le baka le re bona motlhaka modimo o fwa e warning and warning a fwa mo yona ba modimo ba bangwe ba bona le rena e ka re tlhaela ka mo re bona a fwa warning ya bobedi wa lwala mara o na le se a khona mo se claim mo modimo a ke tsebore na le wena re ka khona o claim mo philosophy because a woniwa wena e se o tsibore bolwetse bo bulwala ke bolwetse bo botlile mo botia bebele ke re go buela le go teng wa rapela a re modimo o tshepa ye ya kaka a ke tsebore na ra tshepa la mo philosophy e preacher ana go ikatla mo ngwana modimo ya tla ya fa le ngwalo la 1 Corinthians chapter 11 o le he musali a rapela modimo a isetho ya go ira mere go mo botsi mara se apara se a tsantse a se apara ka motlhong ke meriri metele o tsi gore ke le ngwa e le tsela pele le re he musali a ka thoma o kera meriri go sitse wena wa yema ke le o re ke re khono fenya tsantse re fenye na ma ya rena wena wa yema re ape this is my voice that boy ni mwana modimo itlo ba kela matha wena o ka no itse ya hanya so that is why mo profita a bolela ba modimo are the first thing say motho a se lwantshe mo tseleng ya borapi o lwantsha too much ignorance because the terror te re a di utlwa ka metlhale ka matsa mara re dira ile ka tsona because motho wa ta ka mo kgotsa madikolo wa ta ba bone gore borombo bo tswile mo laeneng gape a re tlile so ngombe and then o tsibore le moaparo wa bo brother bo soso bro ntloeleng this is my body yes it's your body but modimo wa wona ka batlhanga ba hae so le mo Ezekiel o nwa ka bolwetse ya o nwa ka bolwetse o bibele o ya le motsong and then wa rapela go modimo o tshepa ye ya kaka bro re balele from verse 2 ona mo scripture de la sare
Eskia a fegoga a lebisha sefatlo sa gagwe le botong a rapela morena a re jo morena o pola ka mo ke se best to fail jo morena o pola ka mo ke se pitšego ka gona pela ga gago ke go botegetše ka pelo ka moka ke dira se se go kgatlhago Eskia alla o botlhoko ya re ge Jesaya a setswa a tšwa lapeng la ka gare a tlelwa ke lentswe la morena la re goma o ke Eskia moetapele wa setšhaba sa ka o re morena modimo wa Dafita tatago o re thapelo ya gago ke ikwile. Amen. Amen. Re ra bona re Ezekiel o ira ene a utlwa taba e Bibele e re go rutela le boteng le wa rapela re modimo bona ka tsela e ke o tshepa teng ka teng. Amen. Bjalo a ke tsebe mo hare ya rena mo go ona motho a ka kgona mo bolela re modimo ka mokgwa o tshepa teng ka teng. And then modimo a ba a re a bolela mantswe a re thapelo ya gago ke utlwile. Ka re botlhaka modimo ba modimo a re se mo e ka re ya gore e re thuse gore re rapele modimo ka nnete ka tsela ya nnete le ka moya. Modimo gore tshwantse re mo tsiritsile ba modimo re modimo he re ka tseba nature ya modimo a change nature ya batho. And he modimo a bolela le rena ba modimo whatever se modimo a nyaka go re se dire so tshwantse re se dire to our best. Go sa push o ke motho o re bona he se lo go se dira ka o rata ga o ngwana modimo a se go morwalo le ba le are servicing because wena o rata modimo ka pelo ya go ka moka wa a ile morwalo tla mo servicing o tla mo servicing la mo servicing o fitla o rerwa ngwana modimo rerwa ka dilo tse wena o tsamaya mo tsona and baby re khawana le tsona a ile morwalo because se se holo na go re phela mo ngwana modimo o bona thuto ya Laodicea a re repent and le bolela ka o repent ba modimo e ba re bolela ka o sukulo gore o khawana le dilo tsa hao tsela tsa khana na so re ka bolela le e sister yo a sukuleng mo na go re phela mo message yo lo white robot e tletse ka di mini skirt di skin jeans ke na le ya go change o sukulule ka mara lo ngwana mo di ma so change ke fela na go di usa ba tsiri wa itse re ka sphale ka batho ba ba sungwa ba tswa go siong ba ya go ba zarwane because ha tswa go siong aya go ba zarwane uniform ela go ra ibila itse ya aitshu mara wena o sa nya go bea dilo tsela tsa hao tsa khale ane tsona dilo tsela ngwana modimo di tlo go futsa na wela ya hao a dire motlhanka modimo o bolela ka e sister o sa le a phulusa mo messaging ba mara a re tsatsile ngwa a fita ka mo pela 1000 a utlwa music o so yona tabe e o re motho sukule ngwana modimo dilo tsa o tshwana le tsela o khawana le tsona so le njela modimo la bolela re whatever se modimo a se bole a bona mo se se butse wena o se dire ngwana modimo ka matla a hao because modimo a change silo so re phela mona go modimo a tlileng mona phutong ya Laodicea modimo a bolela le yona ke phuto e ba modimo re a bona re itletse ka pride ebele ai gore modimo a re ba rata ke ba laya ke ba sola mara phuto ya Laodicea a isole go se o ka re wa ibota gore se a sa loka ke demo ba se kumarela ka tsela e nngwe makata o ya ka message ya mo profita wa ba modimo na go re phela mo yona a ke dumelo re ka kopana le motho wa message a associate ka di social club e fila bala this message ta ya social club di la le yona mo the grace battle ever for mo modimo tlhanga modimo a bolela more you must get out mo dilong tsa o tshwana ditse you must get out mo division tsa di families after families mwana modimo ke tawe e botse associate le di family tsa hao mara wa tswa a re tiba le go nna le sa go mo yutsi ya mo isa ho e thoma e ka bona la le botse mara e tsamaya mo la teng mo la ya thoma e ba le ditshele go la go lebela go ba bangwe ka ditholelo mo a nna ke bekere ka ke na le service so mo profeta mo messaging a ipitile ba ba mwa the greatest battle ever fought libo wisdom versus faith libo the conflicts between God and Satan dilo tsa tsana le tse wa bolela if we are totally repent we must get out of it mara is the more batho ba bolela ba re rena mo messaging is the more batho ba tse ba mo sa thabi go tlisa dilo tse ka mafelo re tlo bona selo se mo botlhokwa mo pela sa modimo rena la se lebelo ka re se botlhokwa bona le sometimes the excuses I'm not saying what was ka over the same sa bana mo ba o ka no ilo mara bona the excuses se mwana modimo rena re ka di utlwa di valid excuses mara wa kra mo pela sa modimo is not a valid excuses because modimo o tshwaretse phabatho wa mafelo o tshwantse a o bone wena o tshitse le go la go be o tshitse bophelo bo bo sa feleng bjalo mara se a se dirang modimo o tlisa lentswe la hayo ka lona a tle a o bona ene modimo le mona go re phela mona o tlile ka message wa Malaki chapter 4
I can read message about chapter like I will learn to letsatsi la go fitlha batho ba modimo mara o balela yona brur and then re ke re bontsha gore tse modimo a re bona ka tsona ke dileng Malachi chapter 4 from verse 1 to 6 and then re tlola re tshela go bala scriptures tse sengwe re bontsha gore ke dileng tse modimo a re bona ka tsona mara yo ka dibelela is the more batho dilo tse ba tla di obelela ba too much mo a ra tsona mafelong ngwana modimo di tlo isa le go mo Ezekiel ne ba mmona ka lego la physically la nama maruti hona le lego la bobedi le e le ngwana modimo wa hana o nyowa mona ka tsela mo o tlo kry-a o phela bophelo ba infinity o le ka mo diheleng ka ibala wa tsela yona ga di go ikebela ka mokgwa se bang go bane tšatši leo le le pitšago wa la letlieta ka lona tšatši leo baekoti botlhe le ba dira bobe ba tlo ba makona tšatši leo le tlago le tlo ba tšhuma o rialo morena le se ba tšhadiše modu le lekala ge le lenaga le boifago ina laka le tlo tlhabelwa ke letšatši la toko la phodišo diphego tša lona la tlotswa le kgarama ba mamane a nonneo badi ba tlo gatakelwa ka gobane ba tlo etša mobu ka tlase ga dinao tša lena ka tšatši leo nna ke lebeilego o rialo morena wa mašaka le ba le molao wa mose motlanka wa ka wo ke o laetšego yena tabeng ya Gerube ya gorebe gore a o neye botlhe baiseraele e le ditaelo le ditshwanelo tseba gore nna ke tlo roma Elia moprofeta a tlo tla go lena go setlo wa fita tšatši leo le legolo le le šišago la morena yena o tlo sokolla dipelo tša botatago bana gore ba boele go bana ba bona le pelo tša bana gore di boele go botatago gore ke se tlo tlaka otla lefase ka le latlha moka modimo a ka se lefase batho ba modimo a le latlha moka šike a lefe e woneng yanong wa tshepisa re o tlo tla moprofeta Elia and the main purpose ya moprofeta is go thena dipelo tsa bana di boele back to batswadi yanong re phela mo nako e modimo a promise batho ba modimo a e fulfilang because o tlisitse moprofeta wa nako gore wa a tlo thena dipelo tsa bana ba modimo ba ba re bona ba dumela ba boele back to the original faith yanong se se nyaka ya ngwana modimo gore wena o le ngwana modimo o bule ditsebe tsa semoya o kgone go utlwa modimo o bolela le wena a reng pero modimo bana ba modimo motlhaka modimo a bolela a re se se ololo se ka re thusa gore re kgone go utlwa modimo ka go bolela le maphelo a rena because modimo a tšhetše program ya gae ke ha re ka tseba nature ya modimo ene re ka tseba gore re tseba nature ya modimo re mo tseya mo lentsweng la gae ene re mo tseya mo lentsweng la ke mo ka lentswe la modimo e a tla o fitlha a wona a nation because motlhaka modimo a bolela more he re bolela ka Ezekiel o representa the world and ha representa the world Ezekiel he ka tsela pele ka scripture tsela bona le mo Ezekiel a boletseng mantswe ya modimo o tshwantse a monse di signs tsa yena o tla ba a folile a fetsa o rapela mona ke modimo a bolela re go ke tlo go se dingao ke le ka matsatsi mara a re sign ke efe pero le rena modimo ya tlisa di warning mara modimo o re tshekise o tlo ba le di signs tse re tlo di bona and re thomo bona di signs tse re tsibore letsatsi le o le batamele pero re bibele le o tlo ba bja ditšheng ya Noa re ka bala mangwalo a mangwe a tlo go sa dilo tse dirala mona ka no ke tse ke dilo tse di dirala ka nako ya Noa and tsona dilo tse la ba ke tsona le dira gore batho ba ska ya message wa Noa serious bona ba iketlile ba ila ba ya le maitshino a lefase pero motlhaka modimo a tla ba modimo o tlela a tlo sikola dipelo tsa bana di boele back go batswadi re bolela mo ka batswadi ba rena ba tumela pero motlhaka modimo wa bolela ba modimo a re ka tseba nature ya modimo go re tshengwe le go re dira di measure ka lentswe la modimo and he le dila modimo le tla ngwana modimo le bolela ka tsaba wena o tshwantse o be total separate le the things of the world a re lebelle ka tatwa na motumelong Abraham ke dipelo tsa bana o tshwantse di boele back go batswadi o ire a question modimo a tla ngwana Abraham e tla mo melekong ya yena moprofeta Abraham a go tsila sa tsino rutshantsa ika ka re ne a utlwile a voice ya modimo and then a tla a tsamaya wa modimo a lebala ka meloko le metswalela ya hae le dilo tse a na le tsona pero le nna mona go re phela mona ba go na le something se modimo a re bona ka sona and silo se re se tsia o ka re ba modimo ke ntonyana e nyana go bala message wa guide moprofeta wa bolela a re kereke e o ka ra o tsena ka mara yone e sa laole ka moyo o halela
ge o tsena ka mara yona kereke ela o tletse di-social club di-society club and ke ntho e botse batho ba modimo a re beng le tsona di-society gore di tle di re boloke mara society vela mme teng e tletseng e tletse o boloka this flesh mara go na le society e kholo e batho ba tshwanetse ba e lwele gore ke yona society ebele motho wa ka gare yena batho ba modimo ya ka lentswe la modimo ya le ka message ana society because soul a e robala batlhaka ba modimo a dirile ba utlwa ba rera message ba phela ba ba entertaining our program re stabela tsamaya go tshwana le batho ba lefatshe ba bolela ba re may your soul rest in peace because soul ngwana modimo a e robala but ge soul is a robala o tswa mo wena gore ne ye no go berekela o ya go diheleng kgotsa go berekela o ya le modimong na mara yo no ro sala le tsela modimo morao soul ya ngwana modimo yo spenda eternity ka o busa feleng mo site ya modimo ka o sa feleng mara yo no wena le o la modimo ne le rera lo bona le khawana le sengwana modimo ne ke mo tlo thoma go bona ngwana modimo ya batla ba modimo ne ba rera ba bolela ba re se a sa loka rena re sekhumare ba ngwana modimo a ka se wone le fast le shi a le fi wone ka modimo o ira ba bibele yiri nna le wena modimo o re khitile before le fast le the but because na sa kheta ba modimo ne tla ba re se bona ka mo this assembly ona ba dikere a shi di ona ngwana modimo ka di tsamaya ka maina a tsona ba tsoka screen mo ba tlo tlamba rena ba khalemela ka taba ya re khawana le magazine o sa lokang khawana le television it's either if you have a rera ba ka tsaya something but ba ka tsaya a drama ya a TV ba tshwantse mo pulpit mona drama e la ngwana modimo yo wa ibelela ke drama e tlile mo re ke tlo khatlisa fela batho matho ya ga ise kae so le tsela modimo mo profit a fela ba go bolela re le fase le mo closing because ba ka dimension number 4 di phone a shidi a re beng le tsona re di se ka tsela ya mali mara o ka le bela the spirit se se ka marafo le ngwana modimo o sa tlhokomele property ya ene o sa tlhokomele le dilo tsona le tsona ka mai ka ba di television spirit se la se le mola ngwana modimo a sa modimo ke sa hanele modimo tla re a o wona wa kra wena go hanelela ka sona re phela mona go ke ba ba di bibele yere mo puthe ya Laodicea bro le scripture se tlo swala msa Revelation chapter 3 verse 12 mo 14 because ke na re na re phela moyo kana motlhaka modimo wa bolela re ka tsiba modimo ba ka modimo a ka tsitsi le fase le a le latla moka shi a le fiti woni beno mara o le fa bya ke woni mara wa yena wa tla o ka mo profita mo profita a fitile ba wa o rera the true message kana mona ka re phela mo na ba ba re phela mo le tsela modimo le re bala le re phela mo re modimo a re phele di watchmen and the watchmen they ba modimo a re ba le le ka character ya lefase ya re wa bona a watchman you tshwantse no tlhaela motho wa a na le dinama so ke motho o re o bona mo motho nka ba ke lo mogolo mo yena but spiritually yena mo mogolo mo nna ga a mo tlisa mo pele ngwana mo mo bona ka dilo se a sa loka you must check o tshwantse o tsele taba on account because modimo ka sebele wa o bona o ska be wa utswa wa o bona modimo twela o lebella dilo tse di sa tshwanelang e o le brother se ka phila ka sona phila ka letso la modimo bala le ngwana la nna ka re phila mona ya o besha re bona modimo o wona a re di ngwana modimo from verse 14 from verse 14 motsetsa wa putego ya Laodicea mongwalele gore o bolela yena Thereso yena kgatsi ye botegago morereši yena motho matlolo ya modimo ore mediro ya gago ke a itseba ke tseba ge o sa toni ge o sa fiši e ka be e le kaone ge o tonya goba ga o fiši ke nako e re phela mo yona batho ba rapela modimo gore that's why le hele tsela modimo le rerwa ke sa tsela batho ba se fa modimo ka compromise aba toni aba fiši ba mo mahareng and then tsela modimo le tla bona modimo le tla le re bo philo mo nna ke tsamang mo bona ba se go tla mo ke kwatile ye re dumedisa na mola le bororo ka se mo dumedisa re ile mo ka mediro ya ka ela e mepi amen ke rape bororo ka dino na khakhano mara ke re le ba ke ngwana modimo ke tshwantse ke modimo o pile e woni bororo ne a bulela ka re ye ko mebere go tshwantse re tshepagale ke ska be ka tsia dilo tsa ba that is a warning e modimo a pile a fa ke yona and that warning ngwana modimo in look seta busafeli
e se taba ya gore o lokisetsa dilo tsa o tshepana ka mo letlhakoreng la ka ka la bophelo le o ya o sa feleng because he modimo le se modimo a tlo se dirisa go jaja ba modimo ke yena self o dirisa lona lentswe la modimo that's why lentswe la modimo le tlo tseba therefore le trash e tlo le go no puto ya la ubehi ya phela bona ke ba modimo it's too much compromise ka mo ke kereke ka mo ke dingaka ka mo ke kereke young sisters and young brothers ka mo ke the so called ba re courtship ona le fulela courtship ba modimo sa le ka le para bro le swipotso wa yi na go dirisa le go di kereng tsa ba ke ra pena ka tsena sekolo ka go courtship ba go ba tlhalosa ba courtship a re tlwele bacha ba ile dilo tse because a re sa phela ba bulela so ba re a re sa phela mo nakong ya Paul re phela mo nakong e nngwe so modimo ba modimo profita a re se modimo a thomileng a nana mathomong a thoma ona ka sona modimo ka se change is perfect ga no e rena re nya go tsiba re modimo re na wa phela ba modimo a re tsamai ka mabaka re tsamaka ka lentsi la modimo ba tse tawe ya coaching bro ma gore ba tlhalosa ke nna ke sa itse ke question ba no bro a ka no khetsa sister ka mo kerekeng ba fela ba tsamaya mo ba ile mara ba start so ba di mara re di tshaka le dila modimo ga le dila modimo a la di hana la di wona le tso ra tsona ga no le phila bona ka puto ya la udisha ba ba phila ka compromise ai sala tenda di ya le dila modimo ai to ni even I feast ene mabaka ba modimo asi to e ka re tsa mo line ya le dila modimo re tshwantse re tsibo re na ba puto ya la udisha modimo wa re wona na bona re tlo ka pele be bro ai wala ya aya yona go pele amen ka tela pele ka yona bro ke tlo go tswa molomong wa ka gobane gore ke mohumi ke ruile ga ke tloke selo mme ga o tsebe ge o le yo mo madimadi ge o nyamiša ge o le moditšana ge o le sefofu ge o tlhobotse ba ke modimo mo wa re wona ka pride and re fila bona go pride thupile sefuka tuma gore ga o sa ibotsisa pride o no e bona pride thupile sefuka gore le motho e a tla ba re go leka o bolela le yena ka message wa o tsia message maro fela o fa mabaka ya rape mola le mola nna so wa bona nna mane a se le o ra re mara nna ke tle tlo khala ka Lucas man ke dio ke mo nna Lucas man bo modimo he aberekisa motho ba bo mo merekisela se a sa le melisi mo ga no o no dirisa motho a o wone and then wena ha o tsia that warning ngwana modimo o tshilala go philo mo bo sa feli ba no le phila mona ka ya puto ya la udisha ba ba ke ya tsiba a produce le re ka ba le merero ya service ba o tlo kra mo sa re nna ke sa le le dilo tsa la le ba mo di mo profit o la ta ya mo di a ile yena ya tlampile se mo tse ile secondary so re phila mona ka la re mona tsela phila ona bro go ibale and then something se mo di maro bona ka sona mo pele ke o eletša kere re ka go nna ga uta e tswa go mebeng hume o rekele aparo tse ditšweu o apare gore tlhong tša gago di se bone o reke setlhare sa go tlotša matlho gago o tle o bone nna ba ke ba ratago ke a ba sola ke a ba etetša modimo ba ba ratago wa ba sola wa ba etetša re ka nna mo setlhare ngwana modimo tshatse matlho go tle o bone ngwana modimo wa re botsa re as long as it is na yena a re bone a ko no bona o fela mo matlho a no botsa o fela mo bara o kgone bona dilo tsa ka kwa le modimo bibele bule re modimo ba modimo ke modimo a wa khetelo pele le a o khetetse go pele ka go na le ponelo pele le wena go na le ponelo pele o kgone o bona re ka phela so mara bophelo ba ka go mapelong ka enda a pagile so ga no and ya o tsiba go bophelo bola a ba loka o khawana le bona ka nne so mona ba re phela mona ba ka modimo ke iste message o and ke message o mo o tloba bibele ke re tlo khunwa ba ya re nyaka mo e phuluso e khulu e because phuluso e khulu e ile mona ya o separate totally the things of the word and you separate the things of the word mona it no ba buyima o khawana le tsona mara ye ka iphana ka ne di khawana le tsona mo pele go tlo ibona mo modimo ka ne di iketile o phala na pele ke sa le mo lefasi ka bibele mo brona pela mo bala o fetwa yire ba di barata ke aba sola e bile ke aba ete ka no something se asukulela modimo o ya le verse e latelang bro phafuwa ge o sukuluge bana ba modimo se modimo a se ka go re tshantse le phafuwe re sukuluge amen o tla ha rena ka mo servicing ba modimo ke o botse re tlo tlasa palo mara re tshantse re sukuluge amen ka modimo re rile na go ba ne rile go leso
a re batho ba modimo re se ka llela re tlatse tlase re rapele modimo re le 3 a re short ka no ka re se segolo gore 3 e la ha e sukulule ngwana modimo ke tlo tsamaya e representa modimo ka mona o thusa batho ba modimo re tlatsa building e kholo mara re sa sukulule modimo ka modimo a teka mo a re message and then re tswa ka monna ke tsamaya bophelo ba ka bo sa tsamaelang le message wa bona re tlisa re approach mo lentseng la modimo ka no se wani e modimo a ipang thuto ya la odisha ba modimo po sukulule ba do nuru ba modimo na la tse go sana dilo tse mo tse di fihlile mara ke sukulule ba nka di phithela dina mara nka sekolo di phithela mo so na go e message ka na go re fila mo ka mo message re rwang ka teng ba modimo you want that o was having to rapture right how because modimo o tla ka di bone ka fifuta fu motlhaka modimo maloba ka mo ba modimo ya ne a preacher ka ba le ona ka mo Daud se go preachile ka message mo powerful but o ma fello because mo prophet are in fail tshwantse re lwa se re fake ke ignorance re ka no felletsa re ignore re dilo tse ra di tshi and the gathering asiga mwana modimo o sa ba le dilo o tla ra o tshi mara ya tshi nya go pele those all sarapel mwana modimo tla ra itshi mara go pele because of ya rena ke ya re lwa asitwa ya madina impa ya bosmo and una le dilo motlhaka modimo a bolela a re tse gore Satan ka mpale o tlhale ka teng a tla mo ntweng ba modimo o tlile ka techniques ya re a attack e bini o attackile leng so e tsena modimo le re sukule ba go re ka mantswa mo re ya tsa mo our reasoning method re ya modimo ka lentsela ile mo lentseng la because modimo le tsena modimo hele re you don't have to reason it, you don't have to figure it out, you just believe the word of God tsena modimo le re ba modimo a re beke le tumelo ya o dumela go modimo and then tsena modimo le ditile ba modimo a tlile a ka mo ara rena re tse gore yena a ka re o ifetse tswa e le rena re ba fini ka o ya o sa fini a pesa thani o le morena Jesu ka di tricks tse re ka ba le ngwana Mateo chapter 4 bon tla ngwana modimo ba fela ba bolela ba re ba fana matla ba ka ona le ditlala tla a se yona e ka pusha mo go feletse go idiresibe because of very year mo fa phile ka dijo mo go phila ka mantswe a o chapter mo mo amen ga no le ba ba modimo re gore modimo a ka se tsi motho a boisa judgment e ba ba modimo shingi a bo e bona na go mo e brother e mo tla sale a ibulela taba e mo ena ya fa impact mina o lela na go mo ba ba modimo o bona ba bangwe modimo a feletse a re ripa matsogo tsa re ripile mo it is because kuru won le ba ha akiri ba ba modimo a di dumelo mo se mo message re ka kopana le brother ko tsa sister a yimi ka first a botsa ka di tota because mwana modimo a tsama dilo tsa tshwana se wa le mwana modimo a fela re kana go tsutse tula o rapela mauta a ibe mauta o tsama sa evangeli ya futu mara wena o gana modimo tla bolela wena wona mapelo o lokela bolwetse ene bona go se bona go khosa ka re o a le o nwa le modimo o fele if maybe ke le so lo fele sa le rifile le so ka le so le paletse ka o boniwa and then a go modimo wa le ri na sa le tsela modimo le re le tlhole lo tsenya le ntse bona modimo le la ka no puto ya la odisha modimo o iwona ka chance I repent mwana modimo o go phafua o sukuluwe and o sukula mwana modimo o kwela toto tsetela ta kha o ba se kwa se se tsela modimo le go sa re ya rena le ri ba modimo a kere re na le the spirit of the soul and the spirit of the soul ke le tsela modimo a ke tsebo ro ma go ba tshwere Bible ya bona ela ya tswana mola e se ba tshwere ba balele lengwalo la Hebrew chapter 4 verse 12 mara le bro ba ka no ba ka spirit mara ke ratile manoba bro ba iba ka tswana e bontsha something se ene re ba ba modimo re ka se tlhokomele re bone wa re bone re tlo palela ka o fenya then ra fitwa fedi mo tseleng ya rena ya borape wa kreya e ba ba modimo ba ba tsutseng ba teng ka mo paradise ba le dilo ka una ka nyana mara ba sa bona o wetse go le tlhaboreng le ka re o ha le di warning se a di tla mo pila ha Hebrew chapter 4 verse 12 amen yona ere mo ba ikreile ere gonne lefoko la modimo le a tshela le a dira le bogale go feta tšhaka e nngwe le nngwe e magale a mabedi le a fololela le be le kgaoganye botshelo le mowa le molokololo le mogo le a tlhole dikakanyo le maikutlo a pedi le a tlhole dikakanyo le maikutlo a pedi amen le tsela modimo e direlwa ba mo profeta bolela ba ba mare
this is the spirit of the sword. Se isile sa ba e sana le maikutlo. Amen. And here ka se khonu fenya maikutlo ba ba ke go tsara ke gora warning e tla morena re ignore this warning ba ba mafelo re tla ikona re safer re phela bophelo ba rena ba integrity re le ka mo dihele. So that's why le bro ba le ka tswana le ke rata hore ke le kono tlhapa ya Bibele ire le ntile ba lo se kono a rosa di maikutlo a pele because ona le ba 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 re se fa modimo ka in our sensation, in our feeling, in our emotions. That's why bona ona ba go to be honest re mo bulela more especially mo ha mo kula madiko go ile mo tawa ya re di musical item it's I disano bona to be honest because spirit is there ne inova a ke tsone ka discovery inova ta mara o go tile ka o se fa modimo ka pele ya o ka mo ka ngwana modimo di tla ba gona continuously rolo se di fela o le are di item re di nyaka re mafelelo ge o khona la re stop re ho o tla wa fela next week mara today because o ka no ibala ape bro verse yo yona ile mafelelo verse ela le atlhole dikakanyo le maikutlo a pele le atlhola dikakanyo le maikutlo a pele so ba ka mo le tsela mo ke boele re wona a re beng khole le maikutlo a re Amen. na ke sa ya go service ngila wa ke service le ko kerekeng ya batho ba le bothata too much wa itse ba strictly ba to phela ba botsa ka re se aparo ka ngwana mo a o tirelo mo pemba o se fa bophelo ba o bile o se fa le motho ka mo hare because motlaka modimo a ke tsore le utlwile kutulele na e bolela last week ya tshwantsa ka gago o e mo le so ngwana modimo o ka tla mo pointing ya o tsiba modimo le wena wa tsiba o tlotla wa tlhokomela ga o botse o ya ka lentswe la modimo and ha o tlhokomela ka lentswe la modimo ya go o tsiba re lentswe la modimo ka mphole ba le bro ba la ka le tlo wa rwantsa maikutlo wena wa shlole o sefa modimo ka maikutlo gore ke no ba modimo a tla a dule mo wena wa thangela modimo ka bo wena ka na botso because Bibele e re ba dikile morena Jesu ba re molao mo lo go mo fe morena Jesu a ba araba ko rata modimo ka pelo ya go ka moka le ka moya le ka kene ya go. So our physical stress ba ba si tshwantse se mo modimo na go enji ya rena e tshwantse e mo modimo ka kanyo ya rena ka yo e tshwantse e mo modimo le ke re ke rata ba ba le ka tswana bro ra go no ibala ka sekiro re khono utlwa ke ela ya go lela ka lentswe la modimo Hebrews chapter 4 ela ne gobane lentswe la modimo ke le le phelago ke le maatla ka bogale le phala tšhoša efe le efe ya magale a mabedi o mme le phuleletša la ba la aroganya pelo le moya le malokololo le moko mme le tseba go fenyeka diakanyo le kgopolo tša pedi bantu ba modimo le a tseba re ka bolela ka nama re tlo bolela le re motho a ka se kgone bona pelo ya motho. Amen. But spiritually o ka catch pelo ya motho o gola is a real Christian and gola is a make believer or gola is unbeliever at all a ka no ba tla tsa palo ka mara service. So here we bantu ba modimo ba dula mo lentseng la modimo le tsela modimo le a tsa ngwana modimo le build that one and then wa change over a character enta the nature of God itla iba mo wena and then itla iba mo wena ngwana modimo se o tshwantse o se botsa re modimo a bolela le wena ngwana modimo wa tseba re mo ke modimo a bolela so ke rata re ke no tswalla ka bolela something se mo prophet a se boletseng ya preacher wona message wona ola wa God does not call a man to a judgment without warning him first and ke nna wena ona ba lo re ya woniwa ke dumela re since ka 2009 ba bangwe re amela this message ina bo mo utlwa bo bro ba preacher ba re television ya loka ni kipela ke zawa television isa loka ka nkare ilebella ke le fast ka mo ngano modimo anya kwena o tshwanele le fast o ka bana Romans chapter 12 verse 1 because le fast le timela o ka bana le ngwana kutulo chapter 12 Bibele ke Satan ke motimetsi wa le fast ka mo so ntse ke tsela pele ke bala message ya profeta ke a bona this is the warning e modimo a re bonang ka yona but those what they called social club brule it can be my witness what even ke ka mara tsona dilo but a wa tla mo tsa ka mo tsara e tswa mo dilo ke no di krea di bala ka bo di se mo tsana sa ba le ba ka ba re e ra dilo se ka ina ko pela re ke le no ntsha ka mara dilo because ke bo so le mwana mo ke bona dilo tse dingwe di preacher ba ka se kono bona ka tsona mara wena o bala go kopana le tsona wa kgona ka mo ara tsona ke mane go tsentsha ntse sengwe se ka se plela me bika di social clubs nka ba le appointment ya ro kopana ka 1 le group la ya ke Sunday ra tla mo service wa tse nka se di mo service nka no ba le na maybe the first 30 minutes
and the first 30 minutes like na pela ya o fela lo ira dilo ka mo ke le tsela mo dimo le o tla mo of thomo fela le tsela mo dimo because ke na le appointment ya social day re ka di bala re ka bala di spoken words ba ba dilo tse re bona re mo profita wa re ke ke tsamaya is not the baptism of the Holy Ghost e wela ka mara dilo tse and tsona dilo tse ngwana mo di mapelo di dira wena o be khole lo amana le lentswe la modimo so here le ba modimo re tshwanetse re tsore modimo a le bese a re wona ba modimo re na le tshwanetse re khawane le tsona and re khawana le tsona ba re tshwana le re tlo ba le tshwana le Abraham o le tsela modimo le khawana le metswalele le milio ya uye mo le fasting ye yena Abraham ne a sa le tsile then ene mara modimo ba modimo a ka se mo le fasting le re sa le tsile batho ba fela nako bona le batho ka montle ba re la ba modimo ne ba bulela mara mafelo o utlwa a be le doubt a re ape no phuphuletsa le modimo ga re se le totse modimo ba ka modimo re ka dula mo lentseng la modimo o tlo ba sure le modimo o tsere and he modimo le message e preach o tlo ba sure le wena message e ba modimo e betana le wena and e betana le wena ke modimo ka se le wa wona and e a wona o tsiba go wona le go luksetsa go dina integrity bophelo bo botsa peleng wa motho wa ka because Bible really he motho a rena wa ka montle a ona mara motho wa rena wa ka mo gare yena wa mshafa so mo profita wa bolela mo ba modimo a re modimo a change program ya hae God can never change his nature. His program can never change from what he started with because he is infinite and his program and his idea are all perfect. He cannot learn more. I can refer to update you. So Maramundi we are now one of the update. His first decision is always perfect. So this Nyagan assisting mu prophet are know you are God. You have to know God and his nature before you can understand his ways. La bona na go mo se sila mo ska kono dumela le Islam ke kur aretse modimo le nature ya hae. So here ka tsiba modimo le nature ya Bible e re modimo ke moya e go botse ba mo rapela ka ne ke ka mo. Ene modimo a tse mo boke ibe modimo ya phila ke be nna le wena. So mo prophet a tsela be are whatever God wants you to do, then you do that the very best that you know how to do it. No matter how little. Ore modimo a o file mpoma na modimo yi dire ka bo wena ka moka. And we can say only feel only limit. Amen. Because on the Islam Gimuli, it thought there was cut off pieces as Havelo, Silo for Moina or Rata. When I know Banari gift about Buffalo Barry, Utogra, Arisegamo, Alano Tia, and Isegamo too. And Mudimunaga, the gift seller became Toberetta when they became who is a Putoyamuki. So whatever seven at this one, they will see no matter it is in one see the regular. Don't want to do the next man's job. They would outfit for your home and Iran for your house. Ustawi wa dumarnoi tokari nanga wa buruli swift. Buruli swift mudimu mufile for your high. Ifela ki muta le na buruli swift. Agi turu waiti wa tawe ori. Ki mutu asante ya kutor kaita wa runyagi ya rubatu asante wa rapelo ayemele au rape. Ene mudimu utamu ene ki mpo afufile kwa agi kono nanga kati ya mpo ya high buruli swift. Because on neki bonali na weni resalika monte. No bagri ya na agi turu sale alifa this taste the money buruli swift or na kino mufela this taste the money agi tivi. Na buruli swift sale ka wana rapela muta. Avec les school, afford. And today, to some I trouble men I did, and I see the rule lives in Kiao. Mudimu Nyata Mimoy, Maria Vanava Mumasonga. So, really, whatever God wants you to do, then you do that the very best that you do, you know how to do it. No matter how little it is. Don't want to do the next man's job. So, Ezekiel represents the world today. Ezekiel mwana gore pila mwana ko representa le fase mwana gore pila mwana le fase wa le wona ele bile go refile decide kana go ya no wa le o jiwa o nwiwa o nyama o baba ba giba in marriage and wa you question go wona ba go dilo tse a re di boni na ya no kika le bakala be re hana le ntela modimo le re wona ba ba modimo aka se motho a mo isa judgment day before a mo wona modimo wa mo wona. So we can only have one thing to remove our shadow of us. Our theory, the terror say, it's about it's our tia, dear eye, and we man one of them who cover the Silusirata. My only one of them to translate with Sigurd Mafilo, who translate with Ufay, Catile, because Kim Mudimuka Silla one, as they get one of the Silla one who represented the word. So, Mudim are represented the word. God is constantly winning the world at the moment. And no matter what, God is constantly winning the church. That's why I have 4 kusukuru
ba ke ba ratang ena ke a ba sola ebile ke a ba etsetsa ke re o bona o tshwana le o sodiwa bana ba modimo so a re tsebe gore modimo a ka se tseye motho a mo latela dihele kgotsa a mola before a mo tlisetsa e warning modimo wa bana ba modimo wa re bona pele before re kgawane le dilo tsa lefatshe go na le dilo tse di tsele tse di dirisiwang mo tsele tse ke tsona tse di re disturba mo go rapela modimo wa itse nthe mo mo profeta a bulelang mo ba mo kgodileng a bulela ka a call to prayer so le mebereko so no cry o iphipele ka mebereko every day wena busy away and then o libala le modimo na go mo mebereko e ngwana modimo no itse wa ebela go thukwa today ke nyako mita na list matlo sa modimo ezekele a jo le ba motsa go bulwe go se mo hlopa bibele e a rutela le boto and a rutela le boto a rapela modimo a tla utlwa thapelo ya a ke rata o le ba ba modimo a re tlhonolofatse ja no mo we Only a prayer request. We can please pray for Sister Toko. She is not present with us. She was complaining of stomach problem from Sister Lirato. Give a prayer request. And then we give at More now our prayer request. Amen. Amen. Modimo wa ka o bona ka o sa feleng. Amen. Wena o tsebile dilo ka moka pele di ka tswela. Hallelujah. Di bitse le maatla ra Kriste Jesu morena wa rena re buša gape go batamela kgoši ya rena. Amen. Modimo wa ka go bane kgoši ya ka wena o file tshepišo gomme wena wa botagana mo dilo ka moka di tshepišitše. Amen. Wa re ge re go kgopela modimo wa ka ra le lefatshe ngwana o tla re kwalo le godimong. Wa tsebe o araba kgoši ya rena morena o boletse gore o araba dithapelo ka moka. Amen. Modimo wa ka sa pele rata go leboga papa lentswe le botse le le maatla la go phela. Amen. Le o boletse le dipelo le maphelo a rena ka lona. Hallelujah. Modimo wa rena kgoši ya ka o ka re pelo e nngwe le nngwe e kweleng kgoši ya ka e ka tloga ke bobi modimo wa ka le go itsebala. Amen. O ka re tloša boroko ba semoya modimo wa ka le go phafoga
ra tlo re ntula modimo wa ka kgoši ya ka a se la go no bolelwa e na le mo di dirišago gobane o letse wa dilo ka moka di tlo feta ge le ntula di tlo ema megopolo ya rena kgoši ya ka e tlo fela ke re nagana gore ka ditšweletša di tlo fela modimo wa ka se le ntula wa le se boletse se tlo dula se eme jale papa di thuše a ke le ntula papa le kgore tsela ka metlha mo dipelong tša rena o tletše atmosphere ya tumelo ka ra mafelo a rena tlhogonofatša bana bao ka moka ba ba tlogile magae modimo wa ka ba itlafang gore kgoši ya rena tle re kgone go kwa keletšo le polelo ya lentso la gago modimo wa ka re bona lerato ka metlha ge re e tlafa gobane modimo wa ka wena nke o tlhaetša mantso a go bolela anke o tlhaetša mantso a keletšo anke o tlhaetša mantso modimo wa ka go tutuetša batho re kgone go ema modimo wa ka re ya go leboga lebitso le le maatla le kreste jesu ke prayer request modimo ka sa tlile kgoši ya rena ka matlo re rata go rapela le kgaitsedi ya sethoko morena modimo wa ka mo lebelele ka botho kgoši ya ka wena modimo wa ka o ile wa re ruta ka lentso la ga modimo wa ka be re sa tsere malwetse ke eng re jalo ke seemo sa mmele kgale go na le dilo tse di leng ka godimo ga mebele ya rena go na le diphedi tse di leng ka godimo tse di sa boneng ka matlho tse di tshwenya mebele ya batho tse di tshwenya megopolo ya batho tse di tshwenya meboya ya batho le dipelo tsa batho ka lebitso le le maatla la kreste jesu re a rapela ge tse dina modimo wa ka sa lwala le modimo wa ka mo lebelele ka botho papa re bofa maatla ka moka kgoši ya ka a bolwetse mo mmeleng wa gae wena letimone la sathane tloga mo mmeleng wa kgetsedi ya rena ga o ne maatla ebile ga o ne tokelo go dula mo mmeleng wa gage modimo wa ka re bitsa lebitso le le maatla la kreste jesu re tshepile wena re tseba re modimo wa go araba modimo wa dikwela botlhoko kgoši ya ka tlhonofatša bana ba gago o tlhonofatše dilo ka moka le service e botse re le yona modimo wa ka re ye magaeng a rena modimo wa ka re eleletša papa re rwele modimo wa ka thumelo re lelwe le ntho ka kgolofelo modimo wa ka gobane modimo wa ka ge o boletse lentso la ga a le boele le fela boletswa le tla kwa le phethile modiro wa lona kgoši ya bophelo dima letsetši la lekgone lentso la ga a le ka sela notswa fela modimo wa ka mo go o mongwe wa go ba ditumela modimo wa ka le a šoma a tlo re thuse ka moka re be ditumelo e tshwanetseng ya lentso la ga re kgopela dijo le papa re leboga ebile re dumela lebitso le le maatla la kreste jesu morena le mpušo wa rena re leboga amen bana modimo re a leboga modimo kgotsa re le lena then